وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. و گوشت کافراں کہ پرچہ ارگی جگ نبیت اشی سرا قرآن یک پارگی ہمیں پیمام کم کم دیم دیان کت تاکہ ما مضبوط بکنی چیشیہ تی دلا او ما گشین تگت پاکیں گشینگی بزا ما قرآن پمشا کم کا او دیر دیرا نازل کنان کت کہ اشی تہا مزن حکمت ہستا کیا یہ کم کا نازل کنگ تہا مردمانی واسطہ یہ سر عمل کنگ او یہ حفظ و یاد کنگ یہ فہمگ و سمجھگ تہا ارزانی آسانی بھی او آ مردمانی دلا پا آسانی جاگہ کا او یہ یک پارگی نازل بیگا مردمانی سرا یہ یاد کنگ و فہمگ و سمجھگ گران بیت و اللہ پاک پا مردمہ آسانی لوٹی و گرانی نہ لوٹی انچو کہ فرمانت یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر سورة البقرہ 182 پنچمی آیت کہ اللہ سبحانہ وتعالی شما واسطہ آسانی لوٹی شمارا مشکلتوں کا دور دیگ نہ لوٹی